menak nuju ngararoko nah gitu menak ngararoko aya rokona aya tenang diwandang kusiwal deh beres wah gajihan malah beres aduh belum ya hari karena duit koneng wandang dolar siraja murah tuh ah Bang Abu nges dipanggil Bapak Lurah Haji Adang Kutamana no bagir di sarangan Bapak Ereka Karati mana ketua segala beki Kutamana Bapak Haji Dewi Tarasa Bapak calon Dewana Kabupaten Karawang itu pinu balong ajar papandon sarang papandu Bapak Haji Adewi Tarasa anu bagus ada dong oh yang ada serangan wajin dan ada laras Raja Sawir oh yang ada serangan Haji Samina Golir alah nyondong dipanggil wae urang oh yes Amandara Kentung Gunung Obubut Ketua Umum Balad Akang anu bagir ger urang wajin dan ada laras Raja Sawir gajihan diwandang dolar aturan kapayon heula kanggo ka Bapak Lurah Haji Adang Kutamana Bapak Ereka Karati mana ketua segala beki Kutamana Sora bedil Bapak ya Bapak Lurah Cece tete luhur mega paripawas cepaya lepat Bapak Lurah Odi alah diri abdi kagampang si Gunung Herang Bapak Haji Dewi Tarasa Bapak calon Dewana Kapayun heula yang diserangan Haji Samina Golir anu mangang sarangan deh Bapak Haji Dewi Tarasa Bapak calon Dewan anu bagir pari pawas teko plepat sakedik diri abdi kagamparan diri abdi duka
sabulan kokosan Aya kokosan di taman ya. Banten tilapi Cing kapayun babaju samin goler Seperti asa sabulan ngantosan Panutan sepi Lakonana perijengarnya kuatkan Nandang kariwang Wios bloknya lah Suka ngegoler Kuatkan nama Bapak Dewan Adewi Karsana Bageng Nandang kariwang Mending hayang di gendangan we ngalesotkeun sendal oge Abaulis Maksud dinagi kata pacuan Olarek arang Pacuan olarek arang Satu tandang Wandang Adi samin gomer Meja Bos Kokosan Bos baby Banten tilapi Kokosan banetut Tilamapi Satu cinta langgeng gila Satu tanadang Bapak Lurah Odi Cigunung Herang Satu tanda pada beong nanti yang punya pemancingan kandungan Antosan Adi Bagi kain jing apa Lurah Odi Bos Judin Bos Bagi Ika kain jing Oh akhirnya Tong kereng Lamun gerisna terang kali Kapangeran Secara menang musibah Kakara Eling bertobat Mula pasili dan dosan sangakan jantung Sauyun Cing dialih Tapi anak kawan mana palorodi anu bagi Aya Bapak Lurah Odi Cigunung Sing Herang loyo sabilulungan Wilujeng Sumping Bapak Lurah Wong cinta langgeng Kaci hidang ngalawi meserasa Bewah Ibu Haturan apa lora rawang Limuti Bandung Acadok cinta langgeng Ajun Bandar Hewan Serengan Abdi nineng kanu hiji Acadok deui anu bageng Ku jalan pateng Kumalah Wilujeng Sumping Bapak Lurah Odi Cigunung Herang Tumang Agus Galereng Kabayun Kana ludeng Agus Giliding Nah gitu dibuka senang Anakang Hantauring Ada kacolong Berjuang di medan perang Di medan perang Cadu-cadu mundur Pantang-pantang ulang Ayunan musuh curang Musuh curang Satu tanda Meja-meja bola Kokosan Banten diapi Agus Giliding kage bela Antosan dugi ka enjing Kurilingan sisi cai nu heran Antosan itu Cai talagang Kudu eling kana diri di dunia Seor gogoda
Ade. Diri zaman wimana percaya ayana Gusti Ya percaya ayana Rasul Allah. Monjal masalahna kana nasib tumarimang kana nasib da tumarimang no bisa mangang yang karena nafsunang Dibayar dewai. tangat selamat dirina Geus dibayar deh dewai $2 tangat selamat dirina orang kudu wajah doang yakin pasti kan maka murahana Gusti kan maka murahan Gusti tonggeri Di Gunung Herang kiri kemayu. Jangan tanah keong Bapak Lurade ikarsa Hai hai. Padahal Hei. Kernemongan Awal Lurah Odi di Gunung Herang. Cisata nyangkrung nyaksian Palura di Gunung Herang Mungkin anak luasan anak tunukun beri sorangan coba kiring ke Bayu dipikirin memang takdir ilahi Bapak di dei anu bagi Wandang $100 sawer sangat pineng Bapak lura jirewog anu bager naha janak-janak keeng Alura Odi. Hei. Padahal Adi sambil goler Gorenya Asek Jen Pepe. Bos cepak anu bagus Cisota nyangkrung nyaksian Asek jena Pepe di anu bagus Jungkena dapat luasan Ngana pun kena palora odi Beri sorangan Dipikirin memang takdir Bapak lora jirewok anu bagus Bos Baby, Bos Buddha Pamit terang kana takdir Bos Baby Pasti Buddha Loba nu bongkik nanti kiring ke Bayun Sahanu lepak Gening olepak Raskan badai biru ya. Olepak